Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor beserta Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Kopelma Darussalam Banda Aceh, mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriyah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah